mhlawumbe nje ukuchazela umbukeli icala lokuthi kumbe yini International Council on Archives kusho ukuthi kunendlunkulu yetemabhange emlando umhlaba wonke. So ngamunye nangamunye umnyaka bayasiniketa-ke isicubulo seminyaka ukuthi kulo mnyaka sigijimisa siphi isicubulo. So kulo mnyaka wa 2025 International Archives ithi asesicududele indzaba yokuthi ema-archives noma kumlando imininingwane ayitholakali kibo bonke bantfu. Wonke umuntu abe nako ukuthola lakadzingako lokungumlando. Lesithini ngesingisi-ke? Sithi archives are accessible and archives for everyone. Njengelihhovisi ke lema National Archives eveni lesicubulo nisithatha kanjani nisicontextualize kanjani ukuthi sisebende kakhulu ngendlela yenu? Siyabonga Nkosi. Silive noma ke Eswatini National Archives sibuke ukuthi njengoba asho International Council on Archives ukuthi wonke umuntu akakhone ukuthola umlando, akakhone kwadi ukuthi kwentekani lokuthi jina ukhuluma ngalomlando welive ukhuluma ngani. So lesikwendako ke lokuthi sisonzele esiveni kutawukhangisa ngemlando. Sinawo nje ama-exhibitions lakachubekako e-National Archives njengaloku sikhuluma. Simemile tikolwa tiyeta kakhulu nema-groups nje ebantfu ayeta ukhanze ukuthi i-organization thite beyinetivakashi tayo bese seyiyacela ukuthi singabaletha yini bantfu batobona umlando wethu, batolalela ngoba siniketa nalama-lectures, batolalela ukuthi silive nje singubani. Senta tinto leti njengaleto nephuma ke siyile emangweni nangabe nje umango uhlangene sititfola ticelo ukuthi asenibuye bangele emlando senitokhulumana nasive semphakathi thite noma nkundla thite ngemlando ngokuthi nje thine silive sibobani. Okay, no cha kuyevakala make. Mhlambe nje umuntu angafisa kuva ukuthi njengoba nilehhovisi lelikhulu kangaka lento umsebenzi lomadimana kangaka ningakuphi kuhulumende esigabeni sematiko? Okay. I-Eswatini National Archives itinde phansi kwetiko letekwatisa tekuchumana netebuchwephesha ICT. Yes, njengoba utawubona nje ukuthi ICT kusho ukuthi inhlangothi letintathu kunalo ngalo lokhuluma nge-information la singena khona ke thini ukuthi satisa live ngebungilobalo siphinde kugcinwe nala imininingwane yelive bese sekuba nalaba ke bona labagijimisa leti ukuthi sichumana njani netebuchwephesha sokusho si bantfana belikhaya linye. Oh, okay. Mhlambe nje kubuyisele emuva kancane ngiphi inzima ledlalwa ngo-National Archives eveni nakuso sive lesikhona la ekhaya? Siyabonga Nkosi. I-National Archives ngawuthi inenzima lenkulu ngoba njengelive kumgcoka lokuthi utati ukuthi ungubani. So lokwenteka ke i-National Archives ithweswe lo mthwalo wekuthi akugcinwe noma ke ayicucudele ibuke ukuthi umniningwane welive uyagcineka kahle kusuka le ematikweni lo sihletilana nje kuyasentshetwa ematikweni kuyagijinywa kwakhiwa umlando. Lamafayela nje ngiwo lalaguquka bese sesiwabita ngema-archives emva kwesikhathi lesithi. So sithi ke i-National Archives yona itfunywe ukuthi ayobuka ukuthi lele ngawuthi phecelezi documentary heritage yelive igcineka kahle. Live likhone kudade ukuthi lichamukapi ngoba siyaye sithi kuze wati ukuthi ubhekephi yati ukuthi ukuphi la ukhona lokuthi ukuphi la ukhona nyalo usitwa ngilokuthi itolo kwendekeni kuze ungatokhona ke kugqumukele tikhilikithini kumbe lomnyela ngene kito umlando ukusita lapho. So we say
Know your past so that you are able to know your future.